Thank you, Sava, for saving my life. No problem, Rate. Mattias Garcia, plejer ta' Hamrun Spartans, u Sava Radic li min-naħa tiegħu jilab ma' Valletta Football Club. Tnejn mill-klabb żewlenin tal-futbol lokali b'rivalità li tmur lura l-20 ta' snin. Minkejja dan partita mis-silta bejniethom ġimgħa ilu bħala parti mill-kwarti finali tal-FA Trophy spiċċat iżjed mirbuħa mill-umanità mill-iskor finali. Dan hekk kif il-plejer Belti spiċċa l-eroj tal-konfront wara li fit-tieni taqsima tal-ħin barrani intervjena fi ftit sekondi u tal-ewwel għajnuna lil Garcia li waqa' sobtu fl-art wara taqtija l-ballun ma' plejer ieħor. L-istint immedjat tal-plejer Serb ta' Valletta kien strumentali biex salva l-ħajja tal-plejer Arġentin naturalizzat Malti ta' Hamrun. Ġimgħa wara l-inċident li ntembu ċ-ċilġiet, One News iltaqa' maż-żewġ plejers propju fejn seħħ f'nofs il-ħaxix tal-Ground Nazzjonali f'Taqali. Hawn Garcia qalilna li lanqas jiftakar x'ġara minnu dakinhar. Ma niftakar xejn, ma nafx, kienet sensazzjoni stramba. L-ewwel darba f'ħajti li ġrat li xi ħaġa bħal dik. Imma l-importanti hu li issa jintajjeb u nista' nkompli ħajti b'mod normali. Staqsejnuh ukoll kemm illum japprezza l-għajnuna ta' plejer minn tim avversarju. Ma la mia famiglia, la mia moglie. Il-familja tiegħi, marti u binti li kienu barra, kienu huma li l-aktar li nkwetaw f'dak il-mument. Aħna rivali diretti kontra Valletta waqt il-partita, iżda meta nitkellmu fuq affarijiet li jmorru lil hemm il-futbol m'għandux ikun hemm medewwa, għandna nkunu ħbieb ma' xulxin. Tlabna wkoll il-kummenti ta' Sava wara li sar jaf li l-interventi hawn kien kruċjali biex tiġi salvata ħajjet Mattias. That situation you need to react very quickly, and in that situation Garcia need help, and I feel very happy and proud of me because I helped to Garcia to don't maybe something more dangerous on the game. Mistoqsi jaħsibx li iżjed plejers għandhom ikunu mħarġin ukoll biex jagħtu l-ewwel għajnuna f'sitwazzjonijiet mietiċi simili. Is-Serb qabel u enfasizza li l-ħin hu prezzjuż f'ċirkostanzi simili. Yes, I think it's not too much, but you need to know something about that because in this situation every seconds count, and when you wait to come medical stuff maybe it's too late. Tlabna reazzjoni ta' tnejn għal kif mumenti simili joħorġu iżjed l-umanità fuq kollox, inkluż fuq rivalità fil-ground. Naħseb li l-futbol hu ħaġa u l-ħajja ta' kuljum hi ħaġa oħra, għax aħna nkunu f'logħba fejn qed jilagħbu żewġ timijiet differenti. Imma hemm ukoll in-naħa umana fejn iridu ngħinu lil xulxin. Il-messaġġ li nista' nagħti liż-żgħażagħ hu li għandhom ikunu jafu x'għandhom jagħmlu f'mumenti diffiċli bħal dan fil-ground. I can say when you in that situation or you need to help something, it's more important to help because it's not about your opponent or Hamrun opponent. You need to help because in this situation the player needs help and you need to react very quickly.